Eskolako bideak jadanik 5 urte daroaz martzan. Antolatu dugu jardunaldi hauek, herriari buruzko hausnarketa bat egiteko, ez? Ze eredu nahi dugun gure herrirako, zen mugikortasun eredu, kasu honetan. Isabel naiz, Isabel Prieto, eta kasu honetan egiten dut lan mugikortasunean. Por un lado, en las ciudades veo que la realidad es muy complicada para la infancia en general. Que se han dado pasos y se quieren seguir dando pasos, pero es muy complicada porque creo que lo primero que tenemos que hacer es un clic y hacer un cambio de paradigma. Iruditzezat asko dagoela hobetzeko eta asko daukagula umea zentroan jartzeko, pentsatuta aurra zentroan jartzen duzunean guztiok, gainontzeko guztiok ere hobeto biziko garela, baina uste dut asko dagoela egiteko. Ez da bakarrik aur horiek nolabait autonomia bat hartzen dutela eta beraien bide hori egiten dutela, baizik horrek eragina du herriaren eguneroko martxan. Guztionen helburua herri xantziar, gure neskan mutil eta gaztiak modu seguru baten mugitzea da, hortarako ulertu behar dabena da, ahalik eta seguru mugitzeko arriskuak gutxitu behar ditugula, orduan jolas askoren bidez, saiatzen gara arrisku horrek detektatzen edo arrisku egoera horrek bizitzen. Mi ámbito de trabajo actual es la movilidad sostenible. Todavía se debe concienciar más para que la gente deje más el coche en casa y utilice otros medios de transporte para llevar a sus hijos al cole. Los caminos escolares a través de los niños pueden convencer, pueden ser muy poderosos los cambios, ¿no?